Ejinga kichiga abana bagendrete kwira nase chisukuru nigabo ibuli bagendre ko bagosegetwa kwene kiwanja chisukuru cyabo aso wanchira abana babo gusoma chisukuru kirange nase bale kulingana muno mwalimu munene w'eskuru yiga ya Gasore PH Secondary Secretary Richard Nyaribali nigo aine kirego cha kabene wetam ime yeskuru yiga ya Gasore PH tugenedere ng'amatoka nama yago cyo tukase skuru waibuli hoyo na bango batebinga anje skuru na bali baitana ne skuru anje skuru eko gara tutete kuruje skuru ya sere to jire biwango binde Nyaribali nigagendera ko bakakubasigita abana ko koromukya unenchire ya moyo gukinya skuru yiga dare ko boli abaibuli mo prepare abana baje skuru to chakamo tamu ina bekora kana ne ntambira kimenyenga kara abana baraiche na litoranyare kuko registra pass chito mapema tukutarisha abana especially aba form 4 bajokora matemo mwako yoiga na sense moyende nigabo buli bagendere ko bagosegete kwene kibunangwa kana bale bisagwa bili batungete genkyo ilikorwa chinga kichabene kuchasaba orokiwa kunyara ko bagosomerwe ikirania alia onsi chiskuru chabekire kulingana muno mwalimu munene w'eskuru yiga manyakantu na Nami SDS Secondary School asireta nyamu ya makoli niko asegetire abaibuli wego kwene kibunango eli kyabale asumurubuli bwechi basari ejo kirakonya abana kwegendelia muna masomo abo. We urge our parents kero mwabuli asabe a pasari because our leaders in korwa pasari we especially when kero korwa enough information onyo mwana ore evan or the neovan and ovan we have total ovans untobugate partial ovans and the needy cases abuna wa considered. So when you give this enough information we feel even take a nyina bonika bibuli basegetire koleta abana se chisukuru aswega abana abiga bagendere ko bagosemigo gwetanga muna mulyo yogotindia ayo araturutumbe amagimabo. We will have time to talk to them to tell what they should do, to having a time and decision for everything, to advise against madawa ya kulevya, to advise how to do ebinto want to go at the right time unabono this time want to go tika all these other things para bwatakanya mangana masomo. Then from there anyana marunga yako bachira patia maru aro will always ruin them ebinko batebitore and we shall tell them kulini kurwa stegati ya baibuli kurwa soro kongorigarwe county ya Nyamira niko basokire na kwemurungarira kubwatakana monoko kunga kubugima kera abana bakanda chisukuru abarimu bara batosereria abana batoeli bagake linde tuligie chinjira to konya abana aba na ndiri yakabero umwana ke kwa mwirire sukuru na ngombe kwa munibera etali gosia gukamubutu kona mugosa na nditata gitinsiaga gotware gosaba serikali yetu keranje etokerie ubugima bwa magori elina nyana abana tonyare ko baira chisukuru iginko reporteri getaseni kya uwanchete kya Gatembe kuraiga ime ye county ya Nyamira inche kwa Polycarp Okara.